Hey, what's up guys? Welcome to Learn and Explore. من راستیم خوشحالم که لویدیوی نودا گرام ولاتان. لم ویدیو باسی دکتۆرێک گەین کە خولیایەکی زۆر جیاوازی هەیە. ئێستاش با دەست پێ بکەین. Dr. Bugs. Most people don't like bugs, but Dr. Mark Moffat loves them. In fact, his nickname is Dr. Bugs. He's a photographer and an entomologist. An entomologist studies bugs. Dr. Moffat's favorite bug is the ant. He goes all over the world to study ants. He watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. He takes photographs of the ants. He lies on the ground with his camera and waits for the right moment. The ants and other bugs often bite him, but that does not stop Dr. Bugs. He has an interesting and unusual job, and he loves it. Dr. Bugs. دکتۆر مێشولە یان دکتۆر مێرو. Most people don't like bugs. Most people, زۆربەی خەڵک, don't like bugs. حەزیان لە مێشولە یان مێرو نییە. Bug بە مانای مێرو یان مێشولە دێت. But Dr. Mark Moffat loves them. بەڵام دکتۆر مارک مافێت خۆشی ئەوێن. مەبەستەوەیە کە مێرو ئەو شتانەی خۆش ئەوێت. In fact, لە ڕاستیدا, his nickname is Dr. Bugs. نازناوەکەی دکتۆر مێرووە. He is a photographer and an entomologist. He is a photographer and an entomologist. He is a photographer. أو وێنەگرە and an entomologist. وهروها کەسێکە کە لێکۆڵینەوە لەسەر مێرو ئەکات. An entomologist studies bugs. Entomologist کەسێکە کە لێکۆڵینەوە لەسەر بەگ ئەکات کە وتمان واتە مێرو لەگەڵ مێشولە. Dr. Moffat's favorite bug is the ant. Dr. Moffat's favorite bug is the ant. خۆشەویستترین مێرو لای دکتۆر مافێت مێرورەیە. مێرولە ئانتی پێوترێت. He goes all over the world to study ants. He goes all over the world بەسەر هەموو جیهاندا ئەگەڕێت یان ئەڕوات بۆ هەموو جیهان مەبەستەوەیە کە بۆ هەموو وڵاتێک ئەڕوات to study ants بۆ ئەوەی کە لێکۆڵینەوە لەسەر مێرولە بکات. He watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. He watches them واتە سەیریان ئەکات as they eat کاتێک کە ئەخۆن, work کە ئیشەکەن, rest کە پشوئەن, sleep کە ئەنون, and fight وەکاتێک کە شەڕ ئەکەن. He takes photographs of the ants. وێنەی مێرولەکان ئەگرێت. Photograph واتە وێنە. He lies on the ground with his camera and waits for the right moment. He lies on the ground واتە لەسەر زەویەکە پاڵەکەوێت with his camera بە کامێرەکەیەوە and waits for the right moment و چاوەڕوانی کاتی گونجاو ئەکات یان چاوەڕوانی ساتێکی گونجاو ئەکات کە ڕەسمەکە بگرێت. The ants and other bugs often bite him, but that does not stop Dr. Bugs. The ants واتە مێرولەکان and other bugs لەگەڵ مێرووەکانی ترا often bite him. زۆر جار یان هەندێک جار قەپی لێ ئەگرن. Bite واتە قەپی لێ ئەگرێت. But that does not stop Dr. Bugs. بەڵام ئەمە Dr. Bugs ناوەستێنێت. مەبەستەوەیە کە لەگەڵەوەی کە قەپی لێ ئەگرن ئەم هەر لەسەر ئیشەکەی خۆی بەردەوامە بێت. He has an interesting and unusual job and he loves it. ئیشێکی خۆش و نائاسایی هەیە. Interesting واتە خۆش, unusual واتە نائاسایی, and he loves it و خۆشی ئەوێت. مەبەستەوەیە کە ئیشەکەی خۆی خۆش ئەوێت. بەم شێوەیەش ڤیدیۆ ئەمڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر سوودتان لێوەرگرت لایکی بکەن و بۆ هاوڕێکانتان بنێرن و ئەگەر سوودتان لێوە نەگرت دیزلایکی بکەن. ئێستش جارێکی تر تەنها بە ئینگلیزی ئەیخوێنمەوە, ئەم جاریان بە کەمێک هێواشتر ئەیخوێنمەوە و کۆتایی بە ڤیدیۆکەمان هێنین. خواتان لەگەڵ. Dr. Bugs. Most people don't like bugs, but Dr. Mark Moffat loves them. In fact,
His nickname is Dr. Bugs. He is a photographer and an entomologist. An entomologist studies bugs. Dr. Muffet's favorite bug is the ant. He goes all over the world to study ants. He watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. He takes photographs of the ants. He lies on the ground with his camera and waits for the right moment. The ants and the other bugs often bite him, but that does not stop Dr. Bugs. He has an interesting and unusual job, and he loves it.